السلام. أهلا وسهلا Çok değerli seydalarım ve hocalarım, hepiniz hoş geldiniz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Elhamdülillah bizim seydalarımızın Kudüs meselesine ve Aksa'ya gösterdikleri önemi elhamdülillah sizlerin buraya gelişinizle bunu daha iyi görüyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Bunun kıyamet gününde acır kesenize bıraksın. Aramızda çok değerli hocalarımız vardılar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana alan nebiyyi min haracin fîmâ faradallahu leh. Sünnetallahi fillezîne halû min qabl ve kâne emrullâhi kaderen makdûrâ. Çok değerli kardeşlerim, gerçekten ben çok konuşmak istemiyorum, sözü de uzatmak istemiyorum. Sizin gibi değerli seydalarımızın, hocalarımızın huzurunda aslında sizlere bazı şeyleri işaret etmem bile, bazı noktaları dile getirmem dahi sizin için yeterlidir. Sizin gibi değerli seydalarımızın ve hocalarımız için. Fakat şunu bilmemiz lazımdır ki biz alimlerin, biz seydaların mesuliyeti çok büyüktür, sorumluluğu çok büyüktür. Çünkü bizler insanlara hakkı, hakikati öğreten, toplum içinde insanlara yol gösterenleriz. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: benden bir ayet dahi olsa insanlara ulaştırın diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardır. وهم الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قبل ذلك قتلوا من الأنبياء ما لا يحصيهم إلا الله. هؤلاء اليهود الآن يقتلون إخواننا في فلسطين وفي لبنان ويقذفونهم بالنيران ويهدمون بيوتهم ومساجدهم ومدارسهم ومستشفياتهم وملاجئهم ويحاصرونهم يمنعون عنهم الطعام والماء. هؤلاء إخواننا في فلسطين وفي لبنان يجب علينا نصرتهم، فإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلم أخاه المسلم إلى عدوه بل يدافع عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وجدكم صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله ورضي عنه. Okullarını yıkıyorlar, çocuklarını şehit ediyor ve her tarafı darmadağın ediyorlar. Bu noktada bizim üzerimize gerçekten büyük bir sorumluluk düşmektedir. Onlara yardım etmemiz her birimizin üzerinde olan vücubiyettendir. Her birimizin üzerine bu nokta vaciptir. Nasıl ki Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyururlar ya: insanlar içinde Müslümanlara, ehli imana düşman olarak en fazla düşmanlık yapanları Yahudiler olarak görürsünüz diye Rabbimiz buyurmaktadır. Bu anlamıyla biz Müslümanlar olarak Filistin'deki ve Lübnan'daki kardeşlerimizi onlara bırakmamamız lazım. Nasıl ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman kardeşini düşmana teslim etmez diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Bu anlamıyla bizler de kardeşlerimizi Yahudilere bırakmamamız, onlara teslim etmememiz gerekmektedir. Nasıl ki sizin dedeniz olan Selahaddin el-Eyyubi'yi, onun gayretini, onun çabasını, onun cihadına baktığımız zaman kendisi Şam'a gittiği zaman Şam'daki Haçlılarla savaşırken, onlara karşı cihad ederken onun cihadı Şam'da doğduğundan dolayı değildi veya kendisinin Şam'da yaşaması sebebiyle değildi, bilakis onun cihadı bütün İslam topraklarıydı. İslam topraklarının tümü Selahaddin el-Eyyubi'nin vatanıydı. لذلك أيها الإخوان في الختام يقول أرض فلسطين هي مسؤوليتكم ومسؤوليتي ومسؤولية كل مسلم ففيها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب منكم أيها الدعاة أيها العلماء أن تعرفوا الناس بهذه القضية وتشعروهم بمسؤوليتهم نحوها وتجيبوا عن الشبهات التي يطرحها الأفاكون الكذابون حين يقولون بأن أهل فلسطين باعوا أرضهم أو أن اليهود قوم مسالمون أو يقولون بأنه لا بد من إقامة سلام مع اليهود ونحو ذلك من الدعاوى الباطلة التي يروجها المنافقون. كذلك لا بد أن تعلم الناس أن الجهاد بالمال هو كالجهاد بالنفس. الله جل جلاله قرن بينهما في 9 مواضع من القرآن مقدما الجهاد بالمال. لو أن الإنسان تبرع ب10 ليرات وقدم 10 ليرات إنه يوم القيامة تشهد له عند الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين والحمد لله رب العالمين. Son olarak da sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Filistin toprakları hepimizin toprağıdır. Tüm Müslümanların toprağıdır. Bu nedenle bütün Müslümanların o toprakları savunması lazım. Filistin toprakları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra olayının gerçekleştiği ve miraca Rabbinin katına yükseldiği topraklardır. Bu anlamıyla bizim için kutsal topraklardır. Filistin meselesini özellikle sizin gibi değerli alimlerimizin, seydalarımızın, hocalarımızın insanlara anlatması lazım. Onu aktarması lazım. Filistin hakkında oluşan şüpheleri insanların kafalarından gidermek lazım. Bazı şüpheler var. Mesela şüphelerden bir tanesi Filistinliler topraklarını satmışlar şüphesi. Veya işte Yahudilerle barış içinde yaşamamız lazım. Onlarla barış yapmamız gibi şüpheleri özellikle sizin gibi değerli hocalarımızın, seydalarımızın gidermesi gerekmektedir. Bir diğer nokta ise sizden beklentimiz mal ile cihad etmeniz. Malınız ile ve mal sahiplerine giderekten oradaki Müslüman kardeşlerinizi desteklemeleri noktasında onlara bu hususları izah edip anlatmanızı istiyoruz. Nasıl ki öyle bir güne gideceğiz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi Allah-u Teala kıyamet gününde her bir kişiyle konuşacaktır. Ve onunla insan arasında, Allah'la insan arasında herhangi bir tercüman olmayacak. İnsan sağına bakacak, soluna bakacak ve önüne bakacak ve önünde ateşi görecek. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında şöyle buyurmaktadır: yarın hurma ile dahi olsa ateşten sakın diye buyurmaktadır. Rabbim bizleri ateşten sakınanlardan eylesin. مصر، دفاع عن سوريا، دفاع عن العراق،
دفاع عن المدينة المنورة، لأن هذا الكيان الصهيوني يريد أن ينال من كل هذه البلاد. وبالأمس كان نتنياهو يتكلم عن تغيير الشرق الأوسط. لذلك أهم أمر مطلوب وهو المحرك لكل الأعمال الداعمة بعد ذلك أن نتعرف على طبيعة المعركة التي يخوضها هؤلاء المجاهدون، وأنها معركة أمة وليست معركة شعب ولا معركة فصيل، ليست معركة حماس ولا كتائب القسام ولا الشعب الفلسطيني ولا العرب وحدهم طبعا، وإنما مهمة الأمة جميعا. والاعتداء الواقع في غزة هو اعتداء عليكم، اعتداء على أهل تركيا، اعتداء على أهل ماليزيا، لأن هؤلاء يدافعون عن المقدسات والمقدسات لنا جميعا. Yani ilk nokta olarak hocamızın sorusuna cevaben şunu söylemek istiyorum. İlk bizim bilmemiz gereken oradaki cihadı anlamamız lazım. Oradaki cihat niçin yapılıyor? Bunu bilmemiz lazım. Oradaki savunma neyin savunmasıdır? Tabii ki oradaki cihat aslında sadece bir toprak, bir ülkenin savunması değildir. Bilakis oradaki savunma Mısır'ın da savunmasıdır. Mekke'nin de savunmasıdır. Medine-i Münevvere'nin de, Türkiye'nin de savunmasıdır. Oradaki mücahitler bütün İslam alemi için cihad ediyorlar. Aynı şekilde bunu bilmemiz lazımdır ki oradaki mücahitler bizim mukaddesatlarımız için savaşıyorlar. O yüzden her birimizin bu noktada bu mücahitlere sahip çıkmamız elzem ve gereklidir. سوف يصبح لديك اعتقاد ماذا أستطيع أقدم لهم نافلة، يعني إذا وجدت أن أبذل وإذا لم أجد لا أبذل وإذا يعني بالراحة. لكن إذا علمت أنهم يدافعون عنك وعن بيتك وعن مقدساتك وعن دينك فتشعر أنك شريك مع هؤلاء. ينبغي عليك أن تبذل كما يبذلون غاية الوسع وكل الممكن. سنتكلم عن الممكن والمفهوم. Şunu bilmemiz lazımdır. Acaba oradaki mücahitler kendileri için mi sadece cihad ediyorlar? Eğer böyle bir anlayış varsa o zaman zaten bizim onlara vereceğimiz destekle sadece kendileri kadar olacak. Ama onlar bizim için de, bütün ümmet için de mücadele veriyorlar. O zaman bizim desteğimiz onlara kendi evimizi koruduğumuz gibi, kendi çoluk çocuğumuzu koruduğumuz gibi nasıl destek vermemiz, bizim evimizi koruyana nasıl destek vermemiz gerekiyorsa aynı şekilde mücahitlere de bu şekilde bizim destek vermemiz lazım. Sizden talep edilenler noktasında inşallah onları da şimdi size açıklayacağım. المطلوب أنا أختصر في نقاط. أولا نية الجهاد. عليكم أن تنووا نية الجهاد وتستحضروها، لأنها هي المحرر والمحرك لكم نحو القيام بالمهام الأخرى. فيجب عليك أن لا تقول الحمد لله أنني بعيد عن هذه الساحة التي فيها قتال ودماء. ينبغي عليك أن تتمنى أن تكون من أهلها وأن تكون شريكا فيها، وهذا يقتضي ثلاث أمور. أولا الإعداد الإيماني، نعد أبنائنا وأنفسنا. أهل غزة ارتبطوا بالقرآن الكريم وأعدوا أنفسهم إعدادا إيمانيا. هذا الثبات الذي تجدونه، الشيخ تكلم لكم عن الدعوة والتربية، هذا الإعداد الذي الصبر الذي تجدونه في غزة هو ثمرة إعداد إيماني تربوي قرآني لا يعلمه إلا الله، ونحن نرى اليوم آثارا طيبة. والإعداد الثاني والإعداد الفكري والذي تكلمنا عنه، أن تعرف طبيعة هذه القضية وطبيعة هذا العدو، وماذا تعني لك هذه الأرض المباركة، وماذا يريد هذا العدو منا، وأن تعلم أنك شريك فكرا ومباشرة، أنت شريك ليس داعم. إياك أن تقول أنا وجدانيا وداعم لإخواننا الفلسطينيين، أنا مشفق على الفلسطينيين، هذا كله خطأ. أنا شريك، أنا منهم وهم مني، قضيتهم قضيتي، ما يجري هي مسألتي. هذا لابد يا إخواني أن يكون قناعة كل واحد. الإعداد الثالث
الإعداد الثالث مخاطر. الإعداد الثالث هو الإعداد الجسدي. يجب أن ترسلوا أبنائكم ليكونوا أقوياء إلى النوادي. وأنتم ما شاء الله الأكراد معروفين، يعني الأكراد هذه البلاد الطيبة معروفين بشدتكم وقوة. أن تكون أجسادكم قوية وأجساد أبنائكم. اليوم الأبناء مشغول بالجوال ومشغول بالتفاهات. يجب أن نرسل أبنائنا إلى النوادي لكي تكون أجسادهم قوية جاهزة للجهاد. التدريب على السلاح يحصل في فترات قصيرة، لكن لا بد أن يكون الجسد لائق. نعم. Özellikle sizlerden talebimizin başında şu gelmektedir. Cihadı niyet ediniz. Hepimizin içinde cihat niyeti olması lazım. Allah yolunda cihad etmek ve bu da bir vacibiyettir bizim üzerimizde olan. Bu cihat niyetiyle eğer yola çıkmazsak kayıplarımız olur. Cihat niyetini de 3 noktada ben ifade etmek isterim. Birinci nokta, hazırlıklarımızın olması lazım. Bazı hazırlıklar yapmamız lazım. Birincisi, imanımızı hazırlamak. İmani noktada hazırlanmamız lazım. Çocuklarımızı imani noktada hazırlamamız lazım. Bakın bugün görüyorsunuz, Gazze'de bir avuç Müslüman dünyanın süper güçlerine karşı mücadele ediyorlar. Bunun semeresini biz nereden aldık? Biz imani olarak gençlerimizi hazırladık. Onlar hazır bir hale geldiler. Bugün dünyanın süper güçlerine karşı mücadele ediyorlar. İkinci olarak fikri hazırlık olması lazım. Fikrimizin hazır olması lazım. Bunun ana noktası Gazze'deki cihadı anlayabilmek. Bu meseleyi idrak edebilmek. Bu mesele sadece bir toprak parçası olmadığını anlamak. Ve bu mesele sadece bir kesimin meselesi olmadığını anlamak ve bizim yine anlayışımızda biz de Gazze'deki cihadın ortakları olmamız lazım. Biz de bu meseleye ortakız diye kendimizi orada bir ortak görmemiz lazım. Ve bu mesele benim meselemdir gibi bakmamız, bu bakış açısıyla meselemize bakmamız lazım. Üçüncü olarak ise cesedi olarak, vücutsal olarak hazır olmamız lazımdır. Çünkü önümüzde belki de bir cihat vardır. Ceseden, vücudan buna hazır olmamız lazım. Zaten sizin bölgeleriniz bu meselede bunu en iyi bilenler. تعرف حسن سكلان؟ حسن سكلان تعرفوه؟ هل تعرفوا حسن سكلان؟ Hasan Seklenan'ı tanıyor musunuz diye soruyorum. تعرفونه؟ يجب هؤلاء هذا يجب ان يكون قدوه لابنائكم جميعا. لازم كل بيت يكون معلق فيه اسم حسن سكلان لكي نربي ابنائنا على معاني العزه والانتصار للاقصى. حسن سكلان ينبغي كل واحد منكم ان يكون ذهب وزار اهله وقال لهم نحن نعتز بابنكم حسن واسمع اولاده مثل هذا الدرس. فما يا اخواني والله العدوان علينا جميعا ليس على اهل فلسطين. وبالتالي هذا موضوع مهم. الان بعد هذه احدثكم عن واجبات مختصره في النقاط. Tabii bir soru sordu, özellikle Hasan'ı bizlere sordu. Kudüs'te Urfalı kardeşimiz. Onunla ilgili soru sordu. Bunun için şunu söylüyor. Her birimizin evimizdeki bir çocuğun ismi Hasan olsun. Çocuklarımıza Şehit Hasan'ın kıssasını anlatalım. Ve her birimiz gidelim. Şehit Hasan'ın ailesini ziyaret edelim. Bir görelim, onlarla oturalım, konuşalım. Çocuklarımıza bunu beyan edelim. Ben Allah'a yemin ediyorum ki düşman sadece Gazze'ye, Filistin'e saldırmıyor. Aslında bu düşman hepimize saldıracak. لازم كل واحد بيروح يصلي في الاقصى. ما اذا بدك تصلي مشان حسنات الصلاه روح صلي في المسجد الحرام اكثر. لكن لازم يكون تفكير كيف اوذي هذا العدو؟ كيف انتقم من قتله المسلمين ومن مدنسي الاقصى؟ هذا ينبغي ان يكون معلم لاولادنا ولشيوخنا ونسائنا. ينبغي ان نعلمه جميعا.
her birimizin aslında Mescid-i Aksa'da namaz kılması lazım. Tabii aslında Mescid-i Aksa'ya gidişimiz işte oradaki namazın sevabı diğer mescitlerde kılınan namazdan 500 kat daha fazladır diye değil. Aslında biz Mescid-i Aksa'ya gittiğimiz zaman Yahudilere orada nasıl bir darbe yapabiliriz? Onları nasıl acıtabiliriz? Bu mantıkla, bu anlayışla aslında Mescid-i Aksa'ya gitmemiz lazım. Bunu çocuklarımıza, hanımlarımıza ve çevremize bu şekilde öğretmemiz gerekir. إلى هذا الوقت أولا عليكم بالدعاء والدعاء أمر عظيم وسنة عظيمة وهو اللجوء إلى القوي. نتنياهو يتصل مع بايدن يعني يتصل مع أمريكا كقوة عظمى، نحن نتصل مع رب العالمين. الدعاء هو الاتصال بالله وطلب النصرة منهم. إسرائيل تتصل مع أمريكا ومع أوروبا ومع الإمارات ومع بعض الدول العربية تطلب منها النصرة. نحن نتصل بالله نطلب منه النصرة. هذا هو الدعاء. İlk olarak sizden talebim şudur, dua edin. Mescid-i Aksa'daki Müslüman kardeşlerimize dua edelim. Hani görüyorsunuz Netanyahu Biden'ı arıyor. Ondan dua talebinde, ondan destek istiyor. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ni arıyor. Ve farklı bazı ülkeleri arayıp ondan yardım talebinde bulunuyor. Onun duası odur. Ama bizim duamız ise Allah'a olan duamızdır. Bizim Allah'tan istememiz lazım. Dua Müslümanın hayatında büyük bir yer edilmektedir. الأمر الثاني المقاطعة. لا يجوز لكم أيها الإخوة أن تشتروا أي بضاعة داعمة للكيان الصهيوني. يعني في مياه عندكم هون اسمها مياه صرمة، لا يشترط أن تكون بضاعة صهيونية. كل بضاعة داعمة للصهاينة ينبغي مقاطعتها ولو كانت تركية. يجب مقاطعتها. في مياه اسمها صرمة رأيناها في يد الصهاينة يشربون منها الجنود وإخوانكم لا يجدون ما يشربون. اللي بيشتري بيبسي وكولا وكلام من هذا بعض أنواع البسكوت والشوكولاتة هذا حرام، لأن هذا دعم للكيان الصهيوني ولو بالقليل. المقاطعة أمر سلبي، لا يوجد إنسان يقول لا أستطيع. يعني نحن لا نقول لك ادفع، نقول لك لا تدفع، لا تشتري. اذهب واشتري شيئا بديل، أدوات التغسيل، مدار ومش عارف ايش وقرص وبرسيل، مقاطعات ابتعد عنها، اشتري الموجود التركي الأصيل الذي لا يدعم الكيان الصهيوني. هذا من الواجبات الشرعية. İkinci olarak sizden isteğimiz boykottur. Malınız kişiler Yahudi mallarını almak caiz değildir. Ve Yahudilere destek veren firmaların da mallarını almamamız lazımdır. Bu caiz değildir. Malınız biliyorsunuz mesela bazı firmalar Yahudilere destek veriyor. Bunu hepimizin boykot etmesi lazım. Çünkü boykutta aslında vermek yok. Biz sizden demiyoruz. Boykot yaparken verin demiyoruz. Bilakis sadece satın almayın. Onların mallarını almak şer'i bir mesuliyettir. Kim? Yahudi mallarının kola, Pepsi vesaire. Bunlardan herhangi birini alırsa yani sayıları zaten malumunuz. Bunun dışında Yahudilere destek vermeyen malları satın alalım. نعم. أيضا يا إخواني هذا الامتناع، لكن العطاء بذل المال. إخوانكم يجودون بدمائهم وبيوتهم وأطفالهم ونسائهم، يجب أن تجودوا بمالكم ولا تسموه صدقة ولا تسموه تبرع، سموه جهاد بالمال. نحن معنا كتاب اسمه جهاد بالمال، سنعطيكم نسخة منه تستطيعوا. الجهاد بالمال، الجهاد بالمال كما ذكر الشيخ هو مثل الجهاد بالنفس، وبدونه لا يكون الجهاد بالنفس. يا اخواني اجمعوا من بينكم وارسلوا للمجاهدين ونحن جاهزون ان نوصل ما تجمعون. لكن ضروري ان يكون حتى الفقير يجب ان يكون له سهم، اما الغني فينبغي ان يكون سهمه كبير، والفقير يكفي ان يكون سهمه صغير، ولا احد معفو من الجهاد بالمال. Üçüncü olarak sizden isteğimiz mal ile cihad etmektir. Özellikle bu noktada tüm Müslümanların malı ile mücahitlere, Gazze'deki Müslümanlara yardım ve desteklerinin olması lazım.
bakın onlar kendi kanlarıyla bu yolda feda ediyorlar. Çocuklarını feda ediyorlar. Eşlerini feda ediyorlar. Evlerini, bütün mal mülklerini mücahitler bu yolda feda ediyorlar. O zaman bizim üzerimize düşen de bu yolda malımızı feda etmektir. Hatta fakir bile olsa fakirin üzerine dahi vaciptir ki kendine düşebileceği kadarıyla kendi malından Allah yolunda vermesi, mücahitleri bu noktada desteklemesi lazım. Hatta sizlerin bir araya gelip mücahitler için para toplamanız lazım. İnşallah biz buradayız, biz hazırız. Eğer bu noktada siz bu paraları toplarsanız biiznillah bizler mücahitlere bunları ulaştıracağız. وأنتم إخواني أئمة وأساتذة ودعاء وأصحاب مدارس شرعية وكل واحد منكم عنده مجموعة ممن يؤثر عليهم من التجار وأهل الفضل. شكلوا لجان من بينكم كل نذهب لنزور التجار ونحدثهم عن أهلنا في فلسطين في غزة وما يجب عليهم. يعني لا تنتظر أن يأتيك الناس بالعطاء. أنا جئتك من اسطنبول لكي أحدثك وأذهب إلى بلد آخر وترجع. أنت أيضا في داخل بلدك شكل لجان تتجول على أهل القدرة وأهل الخير وزورهم وقل لهم واجبنا أن يذكر بعضنا بعضا فيما هو مطلوب منا. ابذل غاية الجهاد هو بذل غاية الوسع في أبواب الجهاد المختلفة للمال للقلم. أنتم أيضا كتابات إرشاد الناس في المسجد وتوجيههم وتعليمهم وفي المدرسة وفي كل موقع. كل هذا يا أخواننا من الجهاد المطلوب. نحن نبني أمة لكي نحرر المقدس. والسلام عليكم. Yani malımız cihadın tarifi şudur. Herkes gücü olduğunca bir meseleyle ilgili çaba sarf etmesidir. Cihadın tarifi budur.